asama kasa we ya tu batakwala akoma ho fia se me wo me ho a me tu dem enti hwan ni jimi no na hwan ni akwala me ka probably aseto na gacho tell you the truth wudi nkwada samso me so me di me podu ya ni me honhom be to nchan bla ye na ho enti me try sir me try ye ni ho kama wo mo bo papa woni so bia enti mu no be dia man fiu no I'm telling you I'm in a good mood. Woman go for Bible to a man go be jan na wo ba me so be to so ho what asam awaka no atwa me abodia why atoko be area ana me dia chaw nsamu na wudi no what you mean dey say hunu we go make that tani kikia and oba ben na fa na tsew oba ben na fa na tsew look at you oba ben baka mama me nyaje pa no kra de back we are one minute what meaning sasa we are so for betin account mama na so we are kana we are kana chaza pra ko minimi huni we are kana ayaba unamni we are yan kwachiro we are bla ha de ni pa yan kwachiro bla 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 we are bla bla ugonye but we are ni me honhom be tonchan it's an opinion some sister Penny say so be kotena ba bi cha na chese ho na ofiri ana because sister do fie no na ti Ghana ha na otu kwan kwa abrochire ene wakoche yie pa na maame ewuo ene waba na ye Saturday no pa ye bie maame so obi esu sister do fie nko bie na no a my me ai my ya de afade o my ya de afade